ever since she was put out here in 1913. The rock that she sits on has been blown up once. She's been beheaded twice, and during the Muhammad crisis of the early 2000s, she was put in a burqa as well. Der skete meget med Mille Havfrue, som hun blev bragt ud tilbage i 1913. Moderne Gebäude hier rechts ist das Hauptbüro der großen dänischen Reederei Maersk. Das Gebäude wird auch das Haus mit den blauen Augen genannt. Das Unternehmen ist die weltweit großen Containerreederei. Looking to your right hand side here, you can see this big grey modern building. That is the Maersk headquarters here in Copenhagen. Maersk is of course the largest container shipping company in the entire world, with over 110,000 employees worldwide. It's known as the house with the blue eyes on account of the blue color found in the windows. And der kan se den store, gode, moderne bygning. Det er Maersks hovedkvarter her i København. Maersk er selvfølgelig verdens største containerrederi med over 110.000 ansatte på verdensplan. Det er kendt som huset midt i blå øjne, hvilket skyldes den blålige farve, der kan findes i vinduerne. Das Schloss für 4 adlige Gebäude und deshalb besteht es aus 4 identischen Palais. Wenn Mitglieder der königlichen Familie in Amalienborg wohnen, wird Stefana auf die entsprechenden Palais, wo sie wohnen. Die Kirche im Hintergrund heißt die Marmorkirche. Sie hat einen größten Kuppeln in Europa.
Looking to your right-hand side here, you can now see the royal residence in Copenhagen, Amalienborg Palace. Amalienborg was originally built by 4 very wealthy noble families, and that's also the reason why the palace itself consists of 4 smaller identical palaces. On each palace there is a flagpole. This is used to indicate whether or not a family member is home. Today we have a flag up on the palace of Christian VIII, meaning that either the Princess Benedicta or the Prince Joachim is currently staying at Amalienborg. In the background you can see this large dome structure. That is the Marble Church. It has the largest dome in all Scandinavia and one of the largest in Europe. Her på vores højre side, der kan I se den kongelige residens i København, Amalienborg Slot. Amalienborg er originalt bygget til 4 meget rige adelige familier, og det er også grunden til, at slottet selv består af 4 mindre identiske palæer. På hvert palæ der er der en flagstang, og den bliver brugt til at indikere, om et familiemedlem er hjemme eller ej. I dag så er der flag op på Christian den 8. palæ, hvilket betyder enten prinsesse Benedikte eller prins Joachim i øjeblikket er hjemme. Wir haben jetzt den Binnenhafen verlassen und fahren durch den alten Stadtteil Christianshavn. Christianshavn bedeutet Christianshafen. Und dieser Stadtteil wurde im Jahre 1618, das heißt vor ungefähr 400 Jahren, von dem König Christian IV. Gegründet, und zwar mit Amsterdams als Vorbild.
Einige der Häuser hier stammen aus dieser Zeit. We have now left the inner harbor of Copenhagen and are currently traveling through Christianshavn, or Christians Harbor, named after the king who built it, King Christian IV. He built it with Amsterdam in mind, and that is because he wanted to kind of lure the Dutch merchants here to our city. The Dutch were at the time known all around the world for their tradesmanship, and the king wanted this sort of business in Copenhagen. However genius this plan might have been in the beginning, it did not work out at all. Almost no Dutch merchants moved here to Copenhagen, despite the king promising them around 12 years of tax-free residence, as well as free plots of land. The only thing that came of this was that a lot of Danish merchants actually changed their names to Dutch ones, so that they could avoid paying taxes. Vi har for et øjeblik tid siden forladt København til Inderhavn og sejler nu igennem Christianshavn, navngivet efter kongen, der byggede det, kong Christian den 4. Han byggede det med Amsterdam som forbillede, og det er simpelthen fordi han gerne ville forsøge at lokke nogle af de hollandske købmænd her til vores by. Hollænderne var på det her tidspunkt kendt verden over for deres forretningssans, og kongen ville gerne have den her form for forretning i hans nye bydel. Hvor en genial den plan her har været til at starte med, så gik den desværre ikke som den skulle. Der var næsten ikke nogen hollandske købmænd, der flyttede her til København, på trods af at kongen lovede dem hele 12 års skattefri bolig herude, samt gratis jordlodder. Den eneste ting, der kom heraf, var, at der var en masse danske købmænd, der ændrede deres navne til hollandske, sådan så de kunne slippe for at betale skat. Der große braune Turm hier vorne links gehört zur Erlöserkirche. Die Kirche wurde im Jahre 1696 und der Turm etwa 50 später gebaut. Außen gibt es eine Wendeltraube mit 400 Stufen, die ganze Spitze führt. Auf der Turmspitze steht eine 3 Meter große vergoldene Statue von Christus. Christus hält eine Siegesfahne in der Hand und die Statue symbolisiert der endgültigen Sieg des Christentums. Over the rooftops here on our left-hand side, you can now see the beautiful spire of the Church of Our Savior. The church itself is from the 1680s, while the spire was added around 50 years later in the middle of the 1700s. It was built to commemorate the victory of Christianity in Europe after the Holy Roman Empire in modern-day Germany and Austria had won a large battle against the Ottoman Empire, which can be found in modern-day Turkey. That's also the reason why at the top of the spire you can see a 3-meter-tall golden statue of Jesus. Over hustagene her på vores venstre side, der kan I nu lige skimte toppen af spiret på vor Frelser Kirke. Kirken selv er fra 1680'erne, mens tårnet blev tilføjet omkring 50 år senere, i midten af 1700-tallet. Det blev bygget for at fejre den kristne sejr i Europa, efter det tysk-romerske rige i det moderne Tyskland og Østrig havde vundet et stort slag mod Osmaneriget, hvilket ligger i det moderne Tyrkiet som nogle andre lande. Det er også derfor, at man på toppen af spiret kan se en 3 meter høj gylden statue af Jesus, der løfter sejrsbandet. After the bridge up here, we'll have an amazing view of the spire of the Church of Our Savior. So, if you are interested in taking photos, I suggest getting your phones ready now. They are ready just after the bridge here. Hvis nogen af jer godt kan lide at tage billeder, så har jeg nogle muligheder. Lige efter broen, hvis I ser til venstre, så kommer I til at have et fantastisk udsyn til spiret på vor Frelser Kirke. Så hvis I er interesseret i at tage billeder, så vil jeg foreslå jer, at I finder jeres telefoner frem nu. Wenn Sie nach der Brücke links schauen, werden Sie eine sehr gute Aussicht auf der Turm der Erlöserkirche haben.
access here on our left-hand side. You can now see the beautiful spire of the Church of Our Savior. Det er lige her til venstre, hvor I nu kan se det skønne spire på Vor Frelser Kirke. Furthermore, out of respect for the neighbors in this part of Christianshavn, the next part of the tour is going to be silent, so that they can also enjoy their Sunday peace and quiet. So I'll be turning off the microphone shortly, but not to worry. I will be going through the boat, answering any questions if you have them. Den næste del af turen her kommer også til at være lydløs, og det er simpelthen sådan, så naboerne her i Christianshavn også kan nyde deres daglige søndagsfred. Så jeg kommer til at slukke mikrofonen, men bare roligt, jeg kommer også til at gå igennem bøden og besvare jeres spørgsmål, så frem I nu skulle have dem. Wir müssen jetzt wegen der Erwähne für die nächste Seite ruhig sein. Ich halte daher das Mikrofon aus und warte mich mit dem Sprechen, bis wir vorbei sind. verlassen jetzt Christianshavnskanal. Hier vorne sehen Sie ein großes schwarzes Gebäude. Das ist die Erweiterung der Königlichen Bibliothek, Schwarze Diamant genannt. Looking to your right hand side here, you can now see this big black modern building. That is the modern part of the Royal Library here in Copenhagen. It's called the Black Diamond. It gets its name from the way it's designed to reflect the sunlight in the early morning hours. Then it's going to be shining, kind of like a diamond, and therefore the Black Diamond. Den store sorte moderne bygning her til højre er den moderne del af det kongelige bibliotek her i København. Den hedder Den Sorte Diamant, og den får sit navn for den måde, som bygningen er designet til at reflektere sollyset i de tidlige morgentimer. Dertil så kommer den til at skinne lidt ligesom en diamant, og derfor Den Sorte Diamant.
Det synes du? Synes du det, eller brænder du? Hvad? Das nächste Bildchen hier ist ganz niedrig. Bitte sitzen bleiben. Dankeschön. The next bridge here is quite low. Please remain seated. Thank you very much. Den næste bro her, den er ret lav. Bliv venlig siddende og pas på hovedet. Mange tak. Wir sind nun in Frederiksholmskanal. Das große rote Gebäude hier zu erkennen ist das alte Brauhaus von Christian IV, erbaut im 17. Jahrhundert. Die Dachkonstruktion war eine der höchsten in Nordeuropa zur damaligen Zeit. Looking to your right hand side, you can see this big red brick building. That is the old Copenhagen Brewery, built in the 1600s during the reign of Christian IV. Back in the day, this building would be used to store the Navy's beer rations. And trust me, you would need a lot of it. On average, every Danish sailor here in Copenhagen's harbor at the time drank around 10 liters of beer a day. Now that was because the water supply was notoriously filthy, so it was healthier for the sailors to drink this light version of beer instead. Den store røde murstensbygning, som vi ser herinde på jeres højre hånd, er det gamle københavnske bryghus, bygget i 1600-tallet under kong Christian den 4. regeringstid. I gamle dage så plejede man at opbevare flådens ølrationer herinde, og det var der behov for meget plads til. I gennemsnit så drak den danske sømand her i Københavns Havn omkring 10 liter øl om dagen. Det skyldes, at drikkevandet på det her tidspunkt var utroligt beskidt, så det var sundere for dem at drikke den her lille version af øl i stedet for. sogenannte marmorfähige Wohne und die beiden Pavillons rechts sind die einzigen Resten des ursprünglichen Schlosses Kastelburg aus dem Jahre 1745. Der Rest des Schlosses verbrannte schon 49 Jahre später. The beautiful marble bridge here straight ahead, as well as the two white pavilions on our right-hand side, are the only two surviving parts of the original Christiansborg Castle from 1745. The rest of the castle burned down just 49 years later in 1794. Den skønne marmorbro her lige fremme, samt de hvide pavilloner her på vores højre side, er de eneste to overlevende dele af det originale Christiansborg Slot fra 1745. Resten af slottet var ned kun 49 år senere i 1794. Die nächste Brücke hier ist ganz schmal. Bitte die Hände nicht über die Bordwand strecken. Dankeschön. The next bridge here is gonna be very narrow. It's called the Stone Bridge. And here it's very important that you don't have your arms reaching out over the sides of the boat. Thank you very much. Den næste bro her, den hedder Stormbroen, og den er ret så smal. Så her er det vigtigt, at I ikke har nogen hænder liggende ud over bådens sider. Mange tak.
vorne ist das Thorvaldsens Kunstmuseum. Thorvaldsen war ein berühmter danischer Bildhauer, der viele Jahre in Italien. Thorvaldsen ist der einzige Nicht-Katholik, der im Petersdom in Rom ausstellte und die Totenkapelle von Papst Pius VII gestaltete. The big yellow building here straight ahead is Thorvaldsen's Museum of Art. Thorvaldsen was a very famous Danish sculptor back in the day, and he actually lived most of his life in Italy. However, during the later parts of his life, he decided to return home to Copenhagen, where he also died in 1844. To this day, he is the only non-Catholic artist ever to have a piece of art featured in the St. Peter's Church in Rome. He personally designed the Death Chapel of Pope Pius VII, a copy of which can be found just inside. Lige til højre, der kan I nu se sådan en stor gule bygning. Det er Thorvaldsens Kunstmuseum. Thorvaldsen var en utrolig berømt dansk billedhugger tilbage i sin tid, og han boede faktisk størstedelen af sit liv i Italien. Dog i løbet af de senere år af hans liv, der valgte han så at flytte tilbage til København, hvor han også døde i 1844. Til den dag i dag, så er han eneste ikke-katolske kunstner nogensinde, der har fået lov til at udstilles til kunst i Peterskirken i Rom. Han designede personligt Pave Pius den 7. dødskapel. En kopi af dette kan findes lige indenfor. Hjem til det danske parlament, Folketinget samt Højesteretten. Slottet så færdigt tilbage i 1928. Looking to your right-hand side, you can see what's left of the old Copenhagen Stock Exchange from 1624. It was supposed to celebrate its 400th year anniversary just this September. However, during renovation work for the occasion, on the 16th of April this year, approximately 60% of the building burned down in a fire. Fortunately, nobody was hurt in the fire, and we managed to save most of the artwork. Furthermore, it's been promised that the entire thing is going to be rebuilt brick by brick. Ja, til højre, der kan I se, hvad der er tilbage af Københavns gamle børs fra 1624. Børsen skulle egentlig have fejret sit 400-års jubilæum her til september, men ramte desværre ned her den 16. april i år. Dog så er det belovet, at bygningen kommer til at blive genopført sten for sten. Jeg vil ikke sige, at de alte Börse, es war auch von König Christian IV. Gebaut.
beskrevet af Arne Jacobsen tilbage i 1970'erne. Direkt sehen Sie 3 gelbe Gebäude. Das ist die dänischen Außenministerium. Looking to your right hand side here, you can see these 3 sandstone-colored brick buildings. That is the Danish Ministry of Foreign Affairs. Lige til højre, der kan du se de her 3 sandstensfarvede bygninger. Det er det danske udenrigsministerium. We are just about to enter Nyhavn once again, and if you look directly ahead a bit to your right, you'll note this White House kind of squeezed in between the yellow one on the corner and the brown brick building to the left of it. That is Nyhavn number 67, the old residence of the Danish fairy tale author Hans Christian Andersen. He moved here to Copenhagen originally to pursue a career as a ballet dancer. However, when he turned up for his audition, he was simply told he was just too ugly and too clumsy to become one. Instead, he tried out his luck as a fairy tale writer, and as we all know, that went a whole lot better. Lige frem her til højre, der kan I se det her lille hvide hus her inde imellem det gule på hjørnet og det brune lige til venstre for. Det er Nyhavn nummer 67. H.C. Andersens gamle bolig. Jeg flyttede til København originalt for at blive en balletdanser, men fik at vide til hans optagelsesprøve, at det var simpelthen for grim og for klodset til at blive. I stedet så forsøgte han sig med at blive en eventyrforfatter, og som vi alle sammen ved, så gik det meget bedre. Auf der rechten Seite sehen Sie ein kleines weißes Haus mit Nummer 67. Das ist die alte Residenz von der dänischen Märchendichter Hans Christian Andersen. The next bridge here is going to be the last on our tour, and quite fittingly, it's also the lowest. So please remain seated and mind your head while we pass under it. Thank you very much. Den næste bro her, det kommer til at være den sidste på vores tur, og meget passende, så er det også den laveste, så bliv venlig siddende, mens det er, vi sejler under. Mange tak. Næste begiver, bist gas niedrig. So, sit down, sit down. No harm done.
sind jetzt wieder da, wo wir unsere Reise begonnen haben. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Und ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. We are almost back at our dock here in Nihon, which unfortunately means that it's going to be the end of our tour. I hope you all enjoyed it. I know I certainly did. And I wish you all a wonderful day and a wonderful stay here in wonderful, wonderful Copenhagen. Thank you all so much for joining us and have a wonderful, wonderful day. Vi er næsten tilbage ved vores havneplads her ved Nihon, hvilket desværre også betyder, at det kommer til at være slutningen på vores tur. Jeg håber, I nytte den alle sammen. Det ved jeg i hvert fald, at jeg har gjort. Og jeg ønsker jer alle sammen en fortrinlig dag her i det skønne København. Og tak for at sejle med os, og have en skøn dag.